Aco Pejović prvi put je pristao razgovarati sa novinarima i to sa ekipom Dvogleda nakon što je njegova supruga imala zdravstvenih problema koje je u međuvremenu riješila. Nikada svoj privatni život nije stavljao ispred muzike. Novinari to znaju i prilično ga poštuju. Ja to gledam kao neko obostrano poštovanje. Ne poštuju oni mene, ne znam, iz ovog ili onog razloga. Jednostavno, poštujem ja te medije, oni poštuju mene i tu se priča završava. Ja sam neko ko izbjegava mnogo priče, mnogo slikanja, neko kome je bitan posao da radi, kad ima nešto novo, bitno za pesme vezano, izbacim i nisam neko ko voli da se puno slika i da priča sa novinarima. Ja znam da njima to smeta i oni vole svega i svačega da znaju i da saznaju, ali ja sam naprosto, mislim da su sve ove godine shvatili da sam neko ko nije njima zanimljiv za tako te neke tračeve, svađe, prepirke, prepucavanje, pljuvanja i tako. Mene to zaista ne dotiče, ne zanima me. Znam gde sam, gde mi je mesto, borim se za neko svoje mesto, svoju porodicu i svoje prijatelji, mislim da je to najbolje. Šta imam da kažem, to kad snimim CD, to kažem i to je to. Ne dozvoljavam naravno nikome da me čačka u ružnom kontekstu ili tako nešto, da me bilo gde uzima. Tako da, eto, borim se. Jedan od omiljenijih klubskih pjevača priprema novi album koji će završiti vjerovatno krajem maja. Kaže da je promijenio neke stvari. Kupio je 2 grčke pjesme, dok se kao autori pojavljuju još i Dragan Brajović Braja i Peđa Medenica. Oni koji prate to što on radi znaju da je veliki ljubitelj grčke muzike. Negde u toj priči da vuku na taj grčki ispevavanje i pevanje mi je na taj fazon. Zato što mislim da mi to negde leži i sad me to negde radi i dosta će tekstovi onako biti drugačiji, ljubavni, puno toga će biti ljubavnih tekstova, finih, onako. Tako da malo će biti promjena u odnosu na ono što sam do sad radio, ne puno nešto sada, ne pričamo o nekom spektakularnom promjenama, ne, ali osjetit će se. Oni koji vole da slušaju to što ja radim, osjetit će i čuće. Θα φωτασπίσες τα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει. Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Prije nekoliko mjeseci bio je u Solunu na nastupu jednog od najpopularnijih tamošnjih pjevača, Nikosa Vertisa. Svirke najvećih grčkih zvijezda izgledaju potpuno drugačije od ovih na našim prostorima. Vertisa na sceni prati čak 21 muzičar. Ti stolovi koji su dole poređani, za kojima ljudi sede, koji su bukvalno jedan u drugom leđa u leđa su konobari koji jedva prolaze sa onim tanjirima punim cveća, to jest latica. Sve mi je to fenomenalno, prosto sam bio fasciniran, ali šta mi je onako najviše ostalo urezano u sećanju, mislim što je, kad poredim sa situacijom kod nas, nevezano da li je Srbija ili Bosna, jer što nijednog momenta nisam vidio nijedan problem. Ja kažem s mojim prijateljima, razgovaram i kažem, da li je moguće, čovječe, kod nas da je ovo, ja mislim do sad 10 tuča bi bilo, znaš, i stvarno to tako jeste, znaš, već bi bio nekog bi nabao, već bi neko nešto rekao, što me gledaš ili, a neverovatno, znači, celu noć nikog mrko pogledao nije, a bilo je tu i faca ovakvih i onakvih i vidiš jednostavno koja je koncepcija kompletna večeri svega i sastav ljudi i sve. Ali niko, da, to meni su se svi popeli na binu i zaigrali to njihovu grčku, neku igru koja je uz neku pesmu koja je s nekog njihovog ostrva. To sam znao posle da su mi rekli. Ono što je još karakteristično za Grčku jeste cvijeće koje publika baca. Ako im se pojedina pjesma dopada, znaju doslovno zatrpati pjevače. Tamo često lete i jastuci kao na nastupu ovog čovjeka koji se zove Pantelis Pantelidis, a za kojeg ljubitelji ove muzike kažu da je grčki Darko Lazić.
Dobro, ali gađujte cveće. Mislim, to je... A ovde, čime se ovde gađa? Pa ovde kad te... Pa ne flašama, ja nisam imao zaista takva iskustva s tim flašama i to, ali meni nije ni rešenje da te gađaju parama. Mislim, ti si te večeri plaćen, pa plaćen, ja. To mi je onako malo... To imamo mi taj gadan običaj, pogotovo kad pojedinci pokušavaju da onako oliže ili pljune u novčanicu pa ti je zalepi na čelo kao to mu nešto gušte. Mislim da to mi je toliko odvratno i bez veze da, ne znam, nemam komentar za to stvarno. Ovo što je Jana doživjela u Beču sigurno se dešava mnogima. Neki to bolje podnose, neki lošije. Pojedinci će sigurno reći 500 eura je 500 eura. Oni svoju čast prema pevaču i prema nekom pokazuju tako što pošalju te ruže koje plate sad dosta. A onda se taj isti gazda, taj novac koji je taj neko kupio, on odbija svoj deo, a ostali deo daje pevaču, tako da ako hoće da časte pevača, onda to rade na taj način, a ne neki drugi, ali dobro, to kod nas to promeniti. Nekada su njegove kolege u ovoj zemlji zarađivale mnogo više nego pjevači na Balkanu. Zbog krize u kojoj se Grčka nalazi, situacija se promijenila. Iako je sve više pjevača na našim prostorima i vlada prezasićenje, kaže da to njega ne ugrožava i da mu ne smeta. Mislim da ne može niko preko noći postati zvezda i preko noći postati neko ko, kao što sad čujete neke nove pevače koji pojavljuju se po raznoraznim društvenim mrežama ili negde, pa onda kaže moji fanovi. Onda ja gledam, mogu da verujem, niti ima pesmu, niti znam jednu pesmu njegovu, niti ju sad, ne znam, napravio neki uspeh veliki, ali kao moji fanovi. Pretpostavljam da su fanovi, da su njih fanovi mama, tata i bliža rodbina, tako da, ali dobro. Svega ima, mislim, svi vidimo u zadnje vreme da se toliko pojavilo nekih novih likova, što muških, što ženskih, ali više ženskih, koje su tu negde u medijima prisutni, a ja još uvijek nisam dokučio, niti se trudim nešto, ali u razgovorima i pričama ne možeš da pomogneš od toga, niti od novina koje pročitaš, ali još uvijek nisam saznao čime se bave i šta rade, ali su prisutni svaki dan u medijima. Verovatno je to era takvih ljudi nastupila i dobro, verovatno to narodu trenutno predstavlja neku zanimaciju, pa dobro, ako je to tako, čime se baviš, ničim, popularan sam, to mi je zanimanje. Nisu mu jasni oni koji se žale na program pojedinih televizija. Mnogi se hvataju za televizije raznorazne i za vašu televiziju i za bilo koju drugu. Pljuju po televizijama. Ja stvarno ne vidim razlog zašto bi neku televiziju neko pljuvao. Zašto? Pa Bože moj, bilo koju svetsku, bilo gde u koju državu u svetu uđete, svaka država ima neke svoje bezvezne kanale, a niko te ne tera da ih gledaš. Pogotovo što u zadnje vreme, zadnjih godina postoje televizori pametni, ti izabereš kanale koje hoćeš da gledaš, ostale zaključaš. I automatski kad ideš onim daljinskim upravljačem, on prebacuje te kanale, apsolutno ti ih ne produkuje. Apsolutno gledaš samo ono što te zanima. Ne znam zašto bi neko, što bi to kome smetalo? Ti smeta nešto, smeta ti ovaj kanal. Zaključaš i onda gledaš ono što voliš. I ujutro kad se probudiš, ne možeš nikad upaliti ono što te ne zanima. Upalit ćeš ono što ti voliš, je tako? Na novom albumu neće imati duete, iako o mogućoj saradnji često razgovara sa Lukasom. Već dugo pričamo i pominjemo i stalno pričamo, moj stvarno veliki brat i drug Aca da uradimo, Lukas, da snimimo nešto zajedno, neki duet, ali jednostavno pričali smo mnogo puta o tome, treba da se desi stvarno dobra pesma da bi nam to, ako se ne desi nećemo ga nikad ni snimiti, ali ako se desi dobra pesma, hoćemo sigurno, zato što sve ove godine druženja i poštovanja i svega zaslužuju, našeg prijateljstva zaslužuju da nešto snimimo. Pjevač nam je otkrio i da jedva čeka da njegov novi album izađe, te da planira snimiti dosta spotova.